Siyabingelela ngokuhlonipha okukhulu abaphathi bomsakazo, siyabingelela kakhulu abalaleli bethu abasilaleleyo namhlanje, abazalwane bonke abalaleli abavuka bayikhomitha nje kulayeleni lomlayezo wanamhlanje. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Namhlanje ke mfowethu ngiyafisa sibukisane nanti ivesi lingixaka ekseni egameni lika Jesu encwadini ekaJohane uverse 11 uchapter 11 sorry, sibuke uverse 43 bese siyathandaza. Incwadi kaJohane chapter 11, we are reading only verse 43. Ufundeka kanjena ke uthi ke, when he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. Uma nje qeda ukushola amazwi, kusho kwamazwi ke angenhla uyifundela usekhaya. Lithi kodwa ke uJesu mayeqeda ukushola amazwi wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Lazarus, phuma. Ngizile ke emsakazweni bafowethu, ngizile kule ndawo ngizomemezela okuthile. uNkulunkulu angithumile ukuba ngizokumemezela. Ngiyizwi nje limemezayo. uNkulunkulu athe angizomemeza namhlanje egameni lika Jesu waseNazaretha. Lesi story siyasazi, abantu abaningi bayasazi mfowethu, abantu abaningi basijwayele, sekukhulunywa kakhulu ngaso. uLazarus avuke ethuneni evusa uJesu. But into uNkulunkulu athe angizoyigcizelela namhlanje ukuthi mfowethu, uma kuze kufika la uJesu khona evusa khona uLazarus, aqalanga la mvusa khona. Uqale nje wagula uLazarus uJesu engekho. Uthi uNkulunkulu ke namhlanje mfethu angimemezele lento yokuthi lesizini esikuyo makholwa ma mega grace amahle, isizini yokuphila ebukhoneni bukaNkulunkulu. Uthi into nje siyidingayo is the presence of God. Ukunayo yonke into ebesingayicabanga emhlabeni. Uthi angizomemezela ukuthi the most important thing ebesingayifuna silambele siyithandazele ubukhona bukaNkulunkulu. Ngamanye amazwi mfethu sivezelwa kule ndaba ukuthi kahle kahle into eyabulala uLazarus akhona ukuthi wabula ukugula. Ingakho ke iBhayibheli lisichazela uJesu ezwakala ethi lokhu kugula akukhona okokufa. Ngamanye amazwi lokhu kugula weLazarus ngisho ngakubamba kangakanani kodwa kunawo amandla okukubulala. uJesu wathatha amandla okugula wawabuyisela eceleni. Usethi ke lokhu kugula akhona okokuthi ufe. Into eyabulala uLazarus akhona ukuthi wabulawa ukugula. uLazarus wabulawa ukuthi uJesu wayengekho. Into nje ngifuna ukuyimemezela emsakazweni namhlanje ukuthi into eyabulala uLazarus ilento yokuthi uJesu engabibikho. I can imagine as Lazarus kuthiwa umngani wami ubiziwe, ngigula ngisembhedeni kumbulwa kwembeswa kodwa wangafika. Sebefika benyobozela ukuthi sibuya kumngani wakho. Sithe masimbiza wangafuna ukuza, waqhubeka wahlala lapha bekhona. Into